Ki Arngut ki MLA ke UDP jong karani ko arbat Mausanram constituency kata uba Pius Marwen beruba Olan Singh Sun hadian ke jing ot jing nam jong ki pat ba jong ki artali ki constituency ha kini ki khendiat sngi baladap ki let banjurip ya ke jingking dieng ke balarim bha kepadan ha kesnong balat bat dangar bat kepapenia so ya ki artali ki constituency kata ya ke Mausanram bat karani ko constituency. Ha kini ke jing jurip kini ki Arngut ki MLA ki lasaki dala ki jong ki khmat ya ka jing sator bat jing khim kini ke jing kieng kabawan ra jing e bat jing thot ha ka yat ke yeng ha ka ba ki kali he bat kali ki jing kit kimla shu ban yat na kini ke jing kieng artat ba kini ke jing kieng kadon hajan ke yo balat ke badai ke wei na ki yo ki bahe du ha kini ke than Henry ha kani ke jingjurip kalong ke khubor ke basngotenat ya kini ki Arngut ki MLA haba na kaliang ke sarkar jela lingba ke tenat PWD kala yo ban mang pisa na ka benta ban pentreno da ka jingking RCC ha ka jinglut ke ba praklur duna haba ai jingkren na kaliang kini ki Arngut ki MLA kila ai khuble kerpang ya ka sarkar MDA2 hapo ke jingelam ukon rat sangma badi ke tenat PWD hapo ke jingelam uba preston tensong ki balas ngap bat chashkor ya kajing ot jing nam bat kajing angnut ki pat ba kani ka dong kathan ha ka bashen ensas dang ban pentreno ya kani kajing kieng ka bapenyeso ya kini ki artali ki constituency begitu nangnya hapo nong balat kat nong dangar bar pedeng ke bawah juga ya kini ka jingkin ke ba kumpa pi ko ki bala jat batai bat kumpa na ka snong ki brokoi na ka balat bat kuduk na dangar bala anggut menjok no ya kejiking ke ba paka kejiking ke ba kem ingin don hangne badi ba sunya melia jangka Mausanram malba kene konstruksi ka hab marketing mungkin ka jingking limat wat marketing ke ba ke hab ka po Mausanram kene silian ka hab po dan iko ingin don lang ne rambak snong balat rambak snong dengar juk ni rambak be don lang kene kopor di kemudian ke pilih departemen baju kapor i kontraktor men raya mereka jiking ini semua men hang kapor benwan juga ya kene jo kapor benwan lang kontraktor mau kipet pak kilangut ben treno ya kene jiking di dalam kontraktor lah don lang hang kapor dan dalam isong iru yang berstang no ya kam bet kene jiking kan yo no jiking ke paka ke RCC bridge kaba ka sanction hi kebala kot saka praklur duna miskem hatin bala dep kumpa ki mong sanction ki angot pa ki omro kali he ro ki masuk ban warung ha kenika snong ke jongki kumpalo omta ba senti dei kontraktor insale ya kaba don company quality balang ba bai kontraktor interested ya ne kam nang ba ki nong lek nong wan jong ne ga snong kam ban su teng ke jinge na kata ngaro odon lang nim ta ban ngapan pau ke jing sungu ya ke MDA2 hapo ke jingelam jo chief minister Konrad sama but ya ke peludi department hapo jingelam jo deputy chief minister ba preston tensong bala sanction praklur duna nang mata bersinano ya ke jingking ding ke ba le de choice berkani ke jingking ke de ba pen ya khlat ya ke rani kor bar Mausanram ke ba artli constituency ke don kam bar hakmat hang ni hakmat jo ni jingking ke don ka kayu balat yang ka hat balat yang bad la alot yang ni jingtri hiba juni kharbani aka nyukro point ai bad mentai lawan yalam minong tre sedang no di kai ke jingang nur jong ngi ki pai ba na ka konstitusi Mausanram khamtang ba syong hajan hone ka than jeb balat bad ka konstitusi ni kor bi adon hagini ki than kanong ke jimun toy nomor kani jinging kan dika double in bridge RCC bridge the kermen ba kumni hi kan sedang no ekni jing tre but hapo ar sobna ing kermen ba kan dep no the kermen ni kontraktor ba joni kharbani ban pundek hapo balabu ga government no ga department